pata kavi binaka ni kwa mendami ronga da kina na bosa ni kalo na viva nueso hanta sema tumekina via seviti via sevura babi ko ngone ndua kibi ko ngasi ndua nungu na kalunga tena makavi binaka ni kwa tadana bosa ni bikinda baki kibi kana sara nungu talanga na kalunga tena kavi binaka ni kwa bikinda baka nda bulani ta Lepani kima misa kita bagi kemni anabe kita bagi baka Lomalagi kima misa tu warau kami rongoda menemui bosa anona bosa bulani kaluwikan dan akal gunakan kuah ena semberan intana sulia sarani na ngauna binonda bulang intokai karena surat kita mentana ngole bana kalung nentu ana masu manta masu kiwi kemni coba na tamai kemami baka Lomalagi nakalu lebu kalau kau kawan nakalu gangga natamani ngau na tamundu na tuni sautu matani wa itobure na banuan rawisinga narusini saroni aveve ni boda na kalau serawa ipala singa ni mami kalau ki mami tu talina nomni serawa na kabi na kan kuwa Wakana mata sakani na lomai ke mami kena lo ke mami ke kemni na ba roko na ba muli kena ba kamundo me mainta betale na nomni serao me ke mami talebi kemni me kemni me rongo tale na nomni bosa kami me bimbuli tali kena na kabi binakan kuwa tumande ni mami kalungu si ke mami sakana ba kabi binaka kemni baka binakatagi sa tiko na nomoni lolo malew kibike mami rotu tina nambula karabi tu kina ni tabi na bisinga kelsara kakimay baka binakatakan nomoni bi maru ya nomoni bi takumaki ena kabi sa kanikwa binawalew na kabi binakongo may tusa ka na nomoni seraw na vambaw tikemni nanti tikemni eni mamimbula ni kimi bangarai kemni ni sai kemni do dongana penibola sama ku kemi da zamboran di kemni na nomni was kamena ko kana kabibina kan kuat ngi alolo ni mami kalu di bakatala na nomni bosa me lutu kila ndui matani aloi kimman wata kanga na bua ni nomni bosa na kabibina kan kuat pinaksaba lebu ni mami kalau na bulan ni Lepani na lebu na naman na tuku sana baru tak na kabi binakan di kemi sa lambora di bikem ingi alolo mani mami kalau me mani biba ka sulumi velu motivis terraun kina nambula ko ngana no muni bosa mo ina roko bindo kai mandi bosa binakan na wale una bata binakongo na bulan na kuito ko ni tati ko na kena karabi na mona liba tama kim sa tamboran di bikim na malyolala na baka do tay kina no muli bosa ko na baka tala na kay binakan ko ngay samata isulya na makare isulya na matata kina rongo binaka na kena tu sa ati ko na lomami Pinabalik na kabibinakan kuwa. Pinabalik na numnya may mat, may bukya ni mami pala da. Iba na tama sa bambol kemi. Pinaksabalib na numni rong maso. Pinaksabalib ni mami kalu numna baru tagi ki mami tiko. Na numni na les talemay. Kami sangka itu baka maso da sa ki mami masuta. Na dimbula da ni kangkada tangan lubem ni ko chisu ni mami turang. Kaya sa kami ni mami bakambula. Meni. Jadi dasar saya nanggo kibi tala Lepani naka na wale brother na kimbo na veki tabaki wambo tanta sabato kita kede na leweni buvale de kemni ni shama tikumani volo mata bakakina na platform ni Zoom ena kabini kuwa wavi na talwa kandu anandara ni vishemati
menda may bulida na bosa ni kalo. Sababi na kabikim doon na siya mchimo Australia. Brother Samu kay Makita. Doon na ang Diyos sa family. Apaka kinabi brother Siru may Amerika. Binawali ko na mo siya matigumay na kabinikua. Klani Bika ni sabuli de tingman do nangonong balabo go na raniliu taki ko mapakatulo ta kan do napakatulo and no muna ya may biti na bita nangona laka may mantong yo wabi na kana kabin singni ko nda sana may toman no tare ti ko na boli batikla na wase tin ka ba na itugutuk ni ang losiletul kena bi baru tagi ti ko ni ko weekend na ucho chini ngono Duita kaninda na rede tal na tul na biba karuta kita ka chuku na kelu ne boli patekila na wasi chingka ba ka wabina ka diketu sa tibu tarachukan na weka e nama kimena sutabi na ucho chini ngauna seng welanga ni ngauna raw ngauna ndrendre ni baka tulwa kena dingi dingi na ngauna baka tobole kina baka mbauta ya bala chikina na ya londa kena ngauna patalanga sana borau tamusuka na inui bola enonda didi dere chikungo enonda lago ni lutu ba Kristo na boli batakila me baka kintu sa rede wuti tikumai Revelation sai ko na apocalypse na kena me derebuki te buki ka baka takilai na beka na ucho chiningo no beka semberni adamo kada me rede tukina ni viva kolonga takina beatitudes makrioi sakalonga to ko sawilika mekila Kirer sarongoda, nervakambauta kavakantinata, na voce ni profseingo, kavakambauta na casa tu bolekin ni sa vole kana kenang. Vakambauta morani bolekin. Wilika morani kila, rongoda morani vakantinat, kavakantita. E vitu na voce ni vivakalongata ke chukuna bolibata kila. Ngona keni matai. 7 beatitudes. Ya to ngai reta na vitu na beatitudes ngona ndona ngona mai muringo. Dana reta chuki na nona sa songo na pata tigo kede nakalo na nona numa ke na nona lewa na buku ni uchu ni nona vivo ruta ka vitu na bos ni vivo kalunga tengo e chico na bola ni vata kila na vivo kalunga ta kini nda wilika menda kila rongoda menda rani vakantinat vakambota menda rani vakambulai na tugu sena lewe ni bos ni kolo enda buli de chingo na buli vata kila katul na vivo ruta kile osa katiko katul na dawi kalau menda na vakana matekina na lutu bakaristo e buru-buru na ucho chiningono. Kaya to mika raw may na biwa singo may na ibola mata au bambota ni sa sumi na nomu loma taro kina sauni nomu masu. Bala to na itukutukun dina siyang wala nga ni nonra na luto ni kabitu. Go na itukutuk me baru tay kino buru-buru. De kenda na lutu bakaristo baru tay kina na kautamat. Kasachuk na itavim bimbi bikenda na lotu ba Kristo menta pa andio tagwira era siang ni bakambota ba tagiken na darani baruta kina uchu chini bi baruta kini nei Lomalagi bikenda ta samiri tingo na wase chin ka ba tikina wono kina tin ka tol ta sana mai redi tingo iki na dunru nikalo ena veira erna sokalo chiko buana manuman er sokalo chiko be setani er sokalo chiko buana kambuli ena uchu chini ngono na tol na Kalawa menda na kini Lomalagi da sana rede ni kua na ikatol ni tukutuku ni angilosi keto sa rede uchi mai na tol na manumanu uchi ato sanga me rede na ninto buli sa uchi na manumanu mo itui ini ko to sana bangole abaka tambagin to ninto buli da o kwa na manumanu ko la dak mai buru-buru da land beast ka na tal chuna patikla na false prophet na profita bagilas Gona wase chinkabati kine dio kine chinkandua. Asa murne katolang ilos sa kaya enang domoliw. Kaya kaya indora tamata sa bagarokro buwan na manumanu kina nona matakau. Karawatan ipakatakile na andrena sena enalingana enunubu ko kwa na waini dundu ni kalo. Alo to manday ka. Dona rida na o kwa na manuman ko lang may buru-buru. O kwa na baka saurara tegi buru reda na boso baka saurara tegi buru mer na baka roko buana manu na baka saurara tegi buru mer baka duria indo na matakau ka mer sokalo kina matakau o irke na lewi buru
Kona manu ko la may buru-buru go. O kona baka takil takir ngana tamata ene andrenra ena yada ni manu kena wil nya dana na 666. O ira kete na muria na kana takawa na manu go. O ira go na unuwa na waini dundu ni kalau. Karena siya ni rawatan ng bula tamundu ni rinang biu na lobong bukawanga mayeli merna baka uti na bakandu. Goni tukutuk bimbi tukutuk lewu ay tukutuk ni mbula kenamat. To sa naparobuli detal na kabini ko. Wase chinka tolu ni bolibate kila ichuku kina tolu manu Kento sa buli de woti mai binakamende to reder to bakaya andundua. Wek na bunongo sa pangule ichuku kina na nonda sokalo na nonda lotu menda ranikla na baka tobole na baka yavalachi na nonda baka boto kina nonda lotu ma verto na letul na klo baka ilasu keda to sa wuli do chimai to sa metarawa china sibist ko lak na manu lak tek me witui itu sa nareto ko na manu ko lak tek me buru ko baka na rere ni lami yeni vosa nga e vosa me baka na ngatali to narito na tolungo o nambandu setani na ngatalew na ngatamakawa ena bata kilawa se chinga tol tikinerua asa sulewa na koko ndir na ngatalew kenon tikti watura nga me mai turanga lew o nambandu ko soli lewa ko soli kokoa be number rua ko soli koko ka soli lewa be number rua baka takar-karta suna kalona tama ena bata kilawa chinga tol tikinetinga ba o number rua na manu kalau tayo na selwau sama tingay bulatan. Bulatali may nanono buye. O kwa sama tingay bulatali. O kwa baka takar-karta ki chisuch. Number 2 baka takar-karta na kalona tamana. Number 2 baka takar-karta ki tiko na ngone turang chisu na luve ni kalo. Kenikin katol sakto to may Lomalagi ki burbur ng bukawanga asa temaki rer sa tiko burbur ena buku ni taka mana sa kita ka kukoya. O kwa na manu namba tolu, o kwa na dhakabatiku na pentiko. Mekota may nambuka wanga may Lomalagi, nambuka na pentiko, ngwa singin pentiko andin, ngwa na pentiko vakailas. False Pentecost. Na inaki ni pentiko ngwa, mete maki rer sa tiko iburubura, ena buku ni dhaka mana sa kita kukwa. Dasa redike na tarambu na setan. Na bakadora chikunda na pentiko vakailasu, me bakadora chikina dhaka mana, na dhaka mana ya mena temaki karena baka laikina na lewi burubura ena uchochi ni ngono namba tolu o ko talanga e kachu na boli batakila na wase chinka dio no ko na profita baka ilasu dhaka chuna dhaka mana baka yang ataka chiku na dhaka ni yalo tambu me na numi chiku no ko na yalo tambu ortongo na tolu kalau baka ilasu na mede karisto na yalo tambu na tambu bakailas sa ko talaga na profita bakailas to sanggeri da indora ka wina kata me kaya na manu na profesa ya baka takar-karta kana matin tu e bang bot sandu me mata tango ni ngone was chikin me baleta na matin tu it's an institution o Roma is an institution baka lotu baka matin tu bebe saw na velu tagi kina ya mentana numa na matin tu is an institution erna wanga takachiko na inaki kinalewa ni seta. To sa narede ni kuwa, o kwa na medi Kristo na antichrist, o kwa Roma, do na institution, siya mbula saramay na andua ono walumbada, may mbale na matentu lewungo may nanaliuta ki burbura, na babi tu ono anda, kaya na ipolitambo, o kwa na mbula chiko na kuko ni Roma ni iron, may adabo na lesbo Roma ni chiso. O kwa na meda chiko Kristo. To sa rida kento sa buli da uchimai no kona manu ko la me burburungo na matin to America and do talanga na institution sabi biso na kana presidente sabi biso na kana constitution tana rida na constitution me bakanduri na ndo na yabu ni na bilia me bakanduri na prosanga ultin ka ono membaleta na nonda dondonu na medical bilia ko me bakayanga taki vici bakantaki burbur e bakanduri o koengo na koko baka politiki tundu e burbura. Siyang talindu e tarabi ko na Amerika. Yeto na reda, endo e koko baka lotu, endo na institution e koko baka matentu baka politik. Rona baka yang ataki may besetani, meron na wanga taki setani,
merani bakadalai ka baka saurarata kina tamata lotu ena ucho chini ngono o vikento na lubene kala ndona ngone ni ve kureitaki to sing me buli de chungo ndona itukuni gona kandina en sotavi ena lomani lotu ba Kristo ena sotavi ko na sotavi katona bulida na matangali baka para udava wakati kuna mataglelai vike mdo achi kuna mataglelai sa siyang talingon tabang kitong-kitongo ngonongo mesa kantina nanondar garrawa ka reidi ko na kalo ito na reidi na kaya to o number 2 esuli na no ko kuentin na ngatelewu ken no chiku waturang may turang lewo number 2 to na reidi number 2 sa bosa me baka na ngatelewu asa tunga buana ko ketngani manu sa liwa gona yala rambale bo binakata mondo reidi chi o number 2 ke number 3 endo na ko baka lotu o Roma endo na ko baka matentu o Amerika roba kaya nga takaroro na koko nede ni setan na lewani setani kina koko ni setan roba nga takaroro na mon ninta raya ni buru-buru ni kuha be kem don na leoni songon do reda nga na activity ni na boro ke na botol ray nga Amerika ni kuha tabi po so bich na no job do kila na kenembili ya bakalawat ako Amerika na ruso nga bulu chingkaon kaya baka na nomundondonu ni na kota may nalenga vir na lewunga nomundondonu sana sa prestaki and that is the bill pasta ka na matintungo Amerika na ruso nga bulu chingkaon gona kaya to ni Paul tambo ko na bosa me baka na ngata lew na authority ni setani na lewani setani na koko ni setani na baka yang ngata ko Amerika na ucho chiningonongo kaya baka kemundo red na profesai siya ba ndo ni dale redi ko tumbu mai me baka ndo na lami ya Amerika atumbu mai me Christian state me matentu solikina na ngalala ni lotu na ndo na bill ko ya mbashing mika na religious freedom siya nindo tuta kana religious freedom me bataki Amerika bala to ira mai tawe bataki Amerika ran Roma Europe na be barara wataki ne Roma ko mbashing tukina na Statues of Liberty me ndo na icon me barita kay buru-buru ni Amerika tuta kana ngalala ni lotu ni vakambautu yani kuwa kani volta mboko na tumbu mai me vakaya me vakana lami me bataki chisu ena ucho chiningonongo sana rongo nando mona me bataki setan na koko ni ngatali ikuna rede ni kuwa kwa sa vosa na lawa kwa sa vosa na buku ni pandemic kwa sa vosa na buku ni climate change ka kede ngai buru-buru ni kwa sa vosa tukino Amerika o kwe na ngusu chuku setani buru-buru na ucho chiningonongo me baka kana tikina tinkandu na wase tinkatolu ni batakin kituna ridongo o Amerika na baka saurara taki buru-buru me baka roko taki o na manu ko la mo itu ko na kuko baka lotu o Roma ya kani bola tambu o kwengo na therien na manu rerbaki kila ngai nganga baka sulu tu mai na sulu ni lotu mata taki setani tu mai yana baka samraranga na isongon keda ngai membalis ko na manu baka sulu tu mai na sulu ni lotu olifan daw kata daga tu na nonang bulan na turang na o setani nan daw ni vitemaki right o Amerika yana baka sorara taki buru-buru me sokalo be Rome yana huno sana focus kinin tu bengarabi ni ko Amerika na kaya na dakao na buku i Roma oba binaka ni pagmatata taka ni bolotambu ya dona rida ndo na veka kento sana te usara ya lalo taka tiko buru-buru na ngona ni ko kakuni rai buru-buru rai mai liwe na bolotambu o setani esule nono koko ke nono na lewa be number 2 o setani esule nono koko ke nono lewa be number 3 robang takruruchu na koko ni setani yo reda na kaya taka bo number 3 o number 3 na baka saurara taki buru-buru be matentu ke de buru-buru Pasifika Asia lai Europe Western world Eastern world buru-buru ke Amerika will have an influence where ke na tamate buru-buru go nona na merna baka rogo be setani ke ko talanga na medi Kristo number 1
ena takawa ya shetani ena o Amerika ena ucho chini ngono do sarre tani yala rambo ile we kit o kwena manu ko la teki Amerika ena baka saurara teki buru mer sokolo be Roma kwana shibis rede na kakir to claim takana kanta to na lutu bakro. The Church of Rome has made the Pope God. Behold on earth the place of God Almighty. Tono rede na chikini volta buko. Ngona chikini volta buka baka yang ataki na madi una washi chinka wano. Chikina chinka tolu, chinka wa, chinka li me na chikina tinka walu. Na matai ni popo pita. Asakata lenga viko o hiko ko pita ena dela ni watu ngo ko na taraki na nogi song leni lotu. Ene seng ni rawata na mata ni koro ni etes. Kao chisube pita ena dela ni watu ngo matarada kina nogi song lotu. Peter, upon this rock thou shalt build my church. Reda na kena boso papalangi. Peter, upon this rock you shall build my church. Ready Peter, nimbal ni bosa va kiriki ni ada Peter Petros. O Petros na kena nimbal na watu lalai na ger. Iguna reda upon this rock o chisu na rock o chisu na Petra. Iguna reda na bosa va kiriki ni rock ko chungo na Petra na watu leu. Kachuko chisu be Peter o yuko na Petros, yuko na watu lalai na ger lalai. O yau na watu leu, yau na Petra, yau na rock. Enandela ni rock ngo, reda na kena bosa na ngo. Ve yau ve chisu na watu leu. Mona kota makino iko Peter na ger lalai, ngai membini na ger lalai ngo. Enandela ni watu leu ngo. Mongai tarada kikina na isongo lotu. Peter yuko indona ndur ni songo lotu. Enandela ni Petra na yabu na Petra na watu leu. Mongai membini da kikina na ger lalai ngo. Dongai tarada ki maybe kwana watu leu o chisu Kristo. Kaya dona reden rongo den dona share sa dona langa tigo ni kuo Freddy Cado. Dona ko friend kero kalashibata. Ando tuberto na do langa share pakaburu. Ento chiko na nona gospel kao kwe. Kando chiko na ngani share mbuli mai na maido chingawa. Mendo kai ka share taka na isoso mi kei Kristo. Wakato kai mebatu. Na yabu ni eklesia. Dapat so angule dapat bita nanganga. Mbuli maike. Ikuna rida na kena pakan tiaw tagi dala chikini voltamu. Era kaya Pita. Uyuko na matay ni Pop. Uyuko mo tarada kina isong lotu ni chisu. Ikuna rida. Era sabu kidi Pita saranga me kalo me sa chisu. Pita sa sulevi ko nakalo sulevi ko chisu mo tarada kina isong lotu. Pita yuko sa kalo iburu. Uyuko sa chisu iburu. Dona rida ike. Gona ka na kena pakan tiaw tagi dala na bosin nikalo. Sa maimbasi ka tukina indona institution sa tani taka kete saranga na buwak bubul kete nilut. Orto be vakam boko taka na voltambu. Orto vakam boko taka na buwak bubul ni apostolo or na kukungo ni Rom. Baka materto kete na apostolo ke Chisu sangay me vakam boko taka ni voltambu. Sangay me vakam boko taka na ibaka bubuli. Orto ibaka bubuli apostolo. Goko kachuk na boli batekila. Nyoy Amerika ena baka saurara teki buru mera sokalo kinandua na koko e kai nei volta ngo na koko ni setani o kona mede Kristo mera baka rogo berom tuk bimbi tuk leu ya engan revi menta baka tawuli dik ber ke na church fathers cheno nonra reina reformers tungo cheno waisele the Baptist Confession of Faith orto ke na reformers lelewu en duo vakan dona pono ran dusikin ni o Roma na meda i Kristo. Vivak matei vir na lotu rota ni 5 na milioni. Isanga me baka mboko taka na ibola tambu. Ya na history e bola tuku taka tu karsa andusi na reformers. Merandusi ni o na matin tungo Roma na meda i Kristo. Siang wala nga na reformers dona rete na reine Chisu. Me matata na ninto kilai ikoe erna vakroro tuwa ko erna leo iburu na chochi ni ngono. Rete na reine Chisu.
na medai Kristo na antichrist chiko ivei lilu ni matai walu endo na economist okoya endo na lilu wa politiki no kaya ba ngona madir suka batiki na chigalima endo sa reida sa tu en na vale tambu se na vale lotu na kava ka sisila sa ndau be bakrusai o kwa sa vosa kino ko taniela na profita me kila manda ko koya sabili igore di taniela vola mai liu na nona mbula na liulilai ke na liuliu na nona mbula na medai Kristo me na vole tania kau chisu o kana medai Kristongo na antichrist ko na chiko na loma ni vale tambu na vale lotu ena o kachiko chiko mekalo reformers kede eraka ni Roma na liulilai na medai Kristo o chisu kaya o kana medai Kristongo e chiko na loma ni vale lotu Redi Paula ko vola ni mama ni vela la chivo karon Thessalonica wase ruoti kineva me kako sarnindo na ka me vaka isini kemune kinaidua ni na yado manda na vukitani leu na yado manda iliu na vukitani kana vaka reita ki manda na tamata ni bala the man of sin right redi kon tamata ni bala tango alu ni viva rusai tamata ni bala alu ni viva rusai ia sange kan tikine bango o kwa sando borata e vaka lebu libi ko me usibita kena ka keda ngai vato kai me kalou sen dong garabi atiko be ko asa tiko kino ko na vale ni kalou asa vaka reita ki ko tiko me kalou sia vaka ndo ni dala kau chisun ko na medai Kristo na chiko na vale lot kair na reformers na medai Kristo o Roma kaya pola ko vola ni mama ni vela chivo o ko na antichrist na tamata ni na lubi ni vakrusai ena vaka libu ko chiko me o kachiko chiko me vato kai me kalou ena pinakata ko me ngarabi etiko ko ena vale ni kalou e vale lotu kana vaka reite ko me kalou o vikenda na veo kani dona rete na re ke setani keda nga sa chiko na medai Kristo nyo setani pinakata me kalou me Lomalagi kolo tagi so mai buru-buru ni singrawat to saka me rede ke o kona medai Kristo sa me udi setani pinakata sa pinakata chiko me kalou chiko i vale lotu me ngarabi kila ngona ka me anrekin na lotu va Kristo ni kua na kenta meda singi chiko va ya chiko saranga na loma ni vale lotu o pinakata mo porta kan toni tutungo mai Lomalagi na kalou andu na kena meda ena kena meda atiko saranga ya sana o kweo Lucifer na cherupilu muti God has a cherub who was the antichrist from heaven salah mo chisu sa membula matamata andu na nona chutas segeni tamata vakaya o chutas alewe ni chinkaru na apostol alewe ni lako na chisu alewe ni lotu na chisu ia a volta chisu e segeni meda vakaya o chutas a segeni meda ni kalo vakaya o Lucifer mai Lomalagi endona ndau venga rabi nambondo ni kalo mai Lomalagi mondo kila me kenda meda ko endo yao senga be kenda na be kani da sa reida chiku ni ko na porisa sa tukuna na kenda meda na lotu va Kristo e chiku i vali ni lotu e na okachi ko chiku mekalo e na vina kata menda ungarabi o kwengo e na vaka sora rata i kenda kina na matin to lebo Amerika na uchi ni ngono go menda na sokalo be ko na tamata ni bala da o ko na men of sin go ko chiku i vali lotu e na ngona sarangangu Ngai kani vola tabu. Ena ngai pakarita ki ni sa wuni ta ko koya. O koya na pakarusa na turanga ena dengu ni musu. Na reta na lesher mo chisu sana ngai mi pakarusa i pakoti na koko ni rom. Sa bakana taka setani nona lako mai. Sa ia na koko levu ke ni pakatakil kila. Ke na be ka pakai laso bi pakurubitaki. Ke na kando kasa siang ni don si bi pakatala bi resarus. Reta levu erna me tarambe erna me turichi erna pakarusai. Zaman pun erna pakarusai kina. Nira sambesa ni lomana na kanjina merambulake. Tona reda na activities kete ni setani na ucho chini ngonongo. O iranga era singikana, era singa ni pakana nanu mena posini kelo ngo irungo era temaki era na pakurusa. Ko sakai wo chena mataklele ni matakani koa. Na dava na nomu pakadabutu na nomu mosita nomu belu taka na posini kelo na ngono. Tendu ndo tunga
sa watching ako uy sa rong binakan jina itu sa may watch tal tunga nika kau binakata miu kani ku kani voltam uira eram besi ni lomana na kantina uira tor tunga baka mamanda occasionally na bosini kalo oche etol na singa sa ngai wili kana bosini kalo matangali attitude bangur sa singa ni tamate varu taki kinambulo tam wasambimbi meuka ke no muy baka rauchi como oche rose tol singa ngai wili kana bosini kalo uy ko sa amber bakali kila ubina kata miu kasa musa kaito ni voltam uira raseng ni lomana nantina mermosita nantina uira ko ena authority ena ve vakru sai ke na ve vakadala ena me taka setani o kona me de Kristo talanga ena uchi ni ngono redi choningo pola kaya ni kona me de Kristo na antichrist chigo lotu chisu e kaya e katalo ir ketanga na reforma sini o kona kukongo Roma o kona liuliu vakalotu ia ena vakarogorobu a kor ketanga sa tiko i burubura ko ir sa seng ni boleh na dana na bolimbuli la mi sa vakat matema ni vateu ke uro o choni e vakatakile ko be ko mai be chisu mai Lomalagi ni o ko na kalo vakai lasungo o ko na antichrist o ko na chiko valilotu karena sokalotu bua ir ketna le burbu sandona matamboko lebu sandona be vakadalai lebu saruto me kai chungo ngona be vakadalai man di ramadanga nan dingitaki around na vakadalai o Amerika ena vaksora tegi burbura mer sokalo bero kita sana kai kai ko sabado ana o Amerika no sanga chung me walia na lenga pa kai valo na lenga ne lebu talaka me na kai tangole na non bengarai velu ta ko Amerika burbura kina me na vakaroro ta kina matin tu Roma kina loto Roma me ram sokalo ke debi ko irna lewi burbu ke to sana ridango e Amerika ena baka sarora teki burbura merka ko ni beboli baka bonga sa tubir na yada ni manumanu sena wil na yada ni manumanu asa ba sarora teki rekedanga ya Amerika na manumanu ko lode me buru rata matala lai kena turanga o irna hutu ni au kerna rabua ai tau ke kenam bombola me bolai endone pakata kili ena lingan rimatau sena endrenra kame ka ko ni bebole ndu o kwenga sa tuwa nai bola sena yada ni manumanu sena i wili ni yada ni manumanu kitu sa kila to na manumanu ya sinkabi bital mento kila nadan kitu sa kila to ngode o o Roma ana yada ni manumanu o Roma sena wili ni yada na wili ni Roma ya na 666 full stop na kanga imbimbi na activities ena ya pakai dur chigwa kitu sa kila ko na antichrist ko ya waga tagi seta ni mai to sona reida na kaya nambasi kaya na ucho ni ngonongo ena buku ni be vakatalai ena kota mai na tebo mentada ngongo na buku o kwa sayalo matu me mani wili kana wili manu ni sai wili tamata right na manu ko represent ta chiku na tamata ko liu ta chiku na institutes la wili manu ni sai wili tamata kasa kene wili e wonan rau ka wono sang bulkau tapi ka bikim do redan ko dan kira mawala ka here is the wisdom na kaya thaka ngongo ndo nang gito ndo baka ya dori na nguna ya e baka to kay nang thani gito ngona geometry la geometry o ya iko kota mai na alphabet yung gambita kina na ono na namba na fika iko sa nangara ni kila na mbale ni fika ya che iko mbita na fika iko nangara ni kila na mbale ni ya e vaya me decipher tak me rani baka kila ya nang gito kachinga ba gocho ni batala kila nang gito ngoni geometry ya na ni kombita nga na yadha ni manumanu iko sa narani songo na bata na yadha na keni songo ni mata ni bola na a siya namba e chiko keda na keni wili ya na ngone sa bakataki na mata ni bola baka latini ka chiko na toto mata na v siya na x e chiko na keni wili ni mata ni bola ya ya nang gitu mong gitu tak ya sing kambimbi na yadha na siya na wili ni yadha na kambimbi nga o dey na manumanu to sa buli da chiko mai ni o mkwana manumanu ko erna baka roro tuwa wira kete na leiburu erna ndrenga chena ndrenra kena ligana go indona isu sa be talno tagi baka lebu so harsa kaya na
na dula sala kongo sa hokamain me 666 lebu berto na bekanta na Pentecostal era huno tagatiko mintaran renga na computer chip ya so ravana naunu na me bakana barcode na chip ni kuwa mai chapa ni na pola ni yake de sa dombo lo mando na chip na chip ya chiko kete kin identity ni product na quality na quantity na expiry date chiko kina chip ya so talanga sa dombo bir na chip me nonra sa tigo kina na nonra kani na kani anonra bank account iyo ni scan taking ana so sa dombare lingandra so sa dombare mamura already me put na ndono ngone sa domba ndo dombare bi kona chip sa chukede kina nona bank identity na kakede membalo chukwe ko scan taking ana lingana scan tangana mambuna sa lo rei mai na transaction kede me bakaidor ya isiya ni bako isiya ni computer chip entana matanggalin pinrang nga cheka ni volta gur na kay nanuma na tamata ni nayato gur na kay identify tagi kenda ni kuwa kaya ko tukuna nga namun namba ni taliboni ni kuwa balata ni sa register tagi wochi ka kede membale chiko ni kuwa ibichi ka kede membale chiko na namu zaka na ka kede membale chiko sana rani reveal tagi ni kuwa na matentu sa gay hack tagi wala nga ndono na system bata na matentu ibich sa pagkatao na kay bakto kay na e-government sa electronic W kini bala sa integrate kedi tu na system kedi ni matentu interconnected na e-government kwa sala ko hack tagi wala lai ko may down to kina level na vingarabi en vida na ngunongo iyo ko sa kay watch kaya ko register tanam taliboni o sa kilay tumay na wali sudu sa kilay tumay FNPF o sa kilay tumay na vivo no taliso ya na buru-buru technology nda sa ati oke yo vinakata mi ka kunirere kaya ka sa kilay va matela na puno chiko kin na kawa kina no activities kaya ko vara rabi wona kalo sindor ka mona rere ba balata kalo na ve marro yo ko kalo lebu wirta mato war kambuli welga erba ka yala na kalo lebu ni ko sa nona ko na ve marro ke sa rabi ko na kalongo me lako duruma patikerto na leto le piru na lobo mbuka wanga o ko na rin lako duruma patiken na ndendre daba ya to redini ko enda na ringa chi baga au kilani wa satoro uti mai na baka samango yo binakata mo li suwata na vendre nga chi baka ivolota redi setani na kaya dakawa nisa kila na kalau ena singan rona kana kina ena ga yandan dina na matamun raw rona bakana kalau kan rona kila na kabin na ka kena ka ay tugutugun china tuguno chungo setan se tugutugulas nisa kila na kalau ena singan rona kana kina rona yandan dina na matamun raw rona bakana kalau kan rona kila na kabin na ka kena ka singi tugutugun dina ba barta chungo setan Barongo to ko ibi ena ibak madala ni setan ora bata kan dono bosa baranda ye bosa ndina o setan ya besuka chugo na mona ne ibi do sorongo na vendringa chi sei ko ya na daka ni besu mona ken ringa chi ndo ni tuku dala ena mona ne ibi baka samata ko ibi ngo se sianga na nona dala she was in a sinless state ngai rawi setan ni meduri chi ko gai besu mona te ko ngai renga te ko endo ni tuku lasu ena nona mona ena elona enona bagasa ieni sakunian na leo sayang na kau mekakana na kasa via raida na matanda na kau mndangandre menda huku kina menda toda kakania ko ka chigongo kunio ibi sayang na kau mekakana na kasa via raida na mata na kasa huku kina kasa na makakin na kalo sangai toda kakani reda ko na runa makanda mundam chungo ngo na runa chikini yango ningone bosu mekino setan bibi Bakarorongo chiko na mbakasa mane hivi na yalo hivi
Tau da pakatakin na lingan. Iko na rida ni sa kunyo ibi na daka na proses ni bakasam. Kinbal-bali na kaya ka chiko seta ni ko yang balik kino ibi kiyata ma. Andre ngachi endo na tuku dala na tuku lasu ve ibi ena nona bakasam. Vesu mona taki ni kai be ibi no seta ni ndrona bakana kalo ndrona kila na kabi na ka kena kava. Ya sing ni ofa leila ya na tamani ofa leu. Na ipakarongani alo chuk bisa ni nona bina kata mekalo sakata ngobi ibi kemro na bakana kalo. Nakabi na kata Lomalagi ngai sing rawat samai lasu taki ibi talikina. Ibi kemro na bakana kalo na rai na matamun raw rona buku. Gor na kau e batang boy chuna kalo ikila ko ngore kana bina. Orbir kata meuka me mata tango bikina tu ngona ne boga raw ni bindre nga chena yado ena ucho chini ngono. Ena tungani lo manda e sona lasu e veiva kurumbuita. Sona dina bimama e veiva kurumbuita ki erna boga dala ikina leleu. Kana boga dala na daga nelinganra ke na eva. Boga tegela chinga duan to na redongo. Yan mateni lenga na ivi kentu sarri na to na buru reda. Kapa tanga da kapa be ivo setani na me da kapa be kenta na ucho chini ngono. Ia sakita kana kali we veiva kinta dala taki ko koya. Asa kota me Lomalagi ki buru na buka wanga e matanra tamata. Asa te makir sa tiko buru ena buk ni taka mana sakita ka ko koya. Ena mata ni mono. Arre na kaya ka setani mani ba tebu. O ibi kemro na bakana klo. Siang beka ni great wanda ya. Kai besuka na bakasama dona bakasama vere langi uasin. Nindu na bakana klo. Ire to ia na kita ka na ka lewe ve bakinda dalta ko. Kena papa lain kawa go. And he will perform a great wonder. Na viva kurumbu itagileu. And the kabo ko ndona viva kurumbu itagileu. Ndona viva kinda dalta itagileu. He will perform a great wonder. Nina dava. Na great wonder ngoni na koto me Lomalagi o setani o ko Amerika na buka wanga ena matandra na tamata. Me te maki kiner sa tiko buru ena buku ni daka mana sa kita ko ena mata ni monma. Ngora kada chukuna daka boy Amerika. O Amerika ena wanga taki setani me na daka na kai vi vakinda dalta na kai vi vakurumbi taki. Ve kenda ena ochi ni ngono. Do warre di Amerika chumaniko. Ni kuna rai ena lomani lotu va Kristo. Me Amerika ni ko sa singini kambimbi na puno taki ni bosin. Ena lomani lotu va Kristo na issue levu me Amerika ni ko it's a miracle crusade. Come and see, come and hear, come and see, come and attend. Na miracle crusade. Ben hin irakede nandau puno ronguli wartu me Amerika. Niko rayani enambuturara ni kay Hollywood. Iliu sendo totoka na saraya lewe. Karate vegwana. Ini kuwa drama series kena action movie sa supernatural kena. Siyang ni kasu kena ni voltambu. Ni na mbasi ka chiko na yalo bela na pentiko pa kilaso na yalo bela. Sa supernatural kena na yalo sa red to niku. Drama series bata kena action movies. Yo Amerika sa kachu ni voltambu ni na koto tigo mai na buka wanga me Lomalagi kana soboragi chico singa ni yalo tambundina ena soboragi chico na yalo bela na yalo bela ngo na baka durtu kina daka mana ena uchu ni ngono basika chico ndora pentiko baka ilas asa kabir sa tigo burbur merda kabana mata kau me nona manuman salutani selo kambule tigo nga asa rawata kokongo me suluya kina mbula kina mata kau kabaka buna me bosa rau kina mata kau ni manuman. Ledo ko nakakita na taka boy Amerika. Amerika na banduri na mata kau na Roma. Kana sulia talenga na buona mata kau go me mbula. Me bosa na mata kau ni manuman. Tonare na proses na ngonsal na banduri kin na mata kau na Roma. Kento sarado na mata kau na Roma sa iko na singa tambo. Na singa sandi ana mata kau na Roma. Yung na to sa nareda chungango na ngonisala. Ena bakanduriki na me enektegi na sandilong na mata kau ni Roma na ibaka na numi kay Roma.
Kana ya thongo na thakawa na kai viva kurumbu ita kyo ya Amerika. Great wonder reda na wasa vanga taishwa. Na great wonder ngo ena kaumiki na miloma langi na mbuka wang. Sai kwa ento na pentiko pa ila so ena mbasi ketiko na yado tiko na mate tugo Amerika. Na pentiko pa ila sungo me vite maki. Ai na thaka na waseru na pentiko kwa la komaya me rawkina na yalo. Me mbasi ka kina na thaka ni apostolo ka tebu te kina lotu ba Kristo. I redi setani. O kwa na counterfeit taka na pentiko ndi na me mbasi ka na pentiko pa ila su. Me vaka idorikin na thaka mana. Mer vakan duria, mer temaki kina ira chiko i gurugura. Kamerda, nersa temaki. Kamerda ka wana mata ka me non na monma. Na mata ka una ibaka na nun. Iko na lakwa ni valitamba thaka lebu isuwa. Ero na mata ka utika. Do na mata ka una ratus kuna. Na image ngone. Image to the beast. Say image of ratus kuna. Duritu na mata ka yung kartu ni waitui. Boleh taruh tu sekolah mati main na was baka India. Gara tu no koe waitui. Yang ona na image, yang ona na mata kau, na ibaka na numi ke ratu sekolah. Ya na bakan turin dan ibaka na numi, siya na mata kau, siya na image ni Roma. Ya na na mata kau ni Roma na kame bakarita kana authority na lewa na kuku tu biro. Sa iko na nona singa sandi, nona singa tambu lasu. Na singa tambu ni tewo. Veke munina pa roncho ma ke vanga taka na bosango ye me mbimbi me ka kunin tabe mentar tusan na talento ni bakan de ototoka me mbaleta na singa tambudala se kona singa san erka anta baka nunu na singa san batina tu da kino chis na baka nunu mini tu da kitale me na matine chisu ya me da baptism drumu di kana romo se oro tikene on siang ni bisu tagin singa tambu. Ya turang kena marama ena singilebu niku ena kabi niku anda mai reditiko na proses ne kena na pakan duri sena kena na pakan lauta kina singa tambu sai kona singa sande merna lotu kede kina karena ngarabi Roma kede kina na lewi burubur na ucho chini ngono ena pakai duri chikin dona kabi bakurumbu itaki na great wonder ena pakai duri chikin na pentiko pakai lasu pentikongo mete makino irna chiki burubura ena bukun da ena lewu na dhaka mana niku atu sana reda na lotu va Kristo. They becoming Pentecostal in nature. Charismatic. Na bosondone na charismatic. Charismatic kembola na activity nga ni yalo tambu. Erna baka liwth. Ena non rai val ni lot. Ni kwa sa tangwale may na wesele. Kaya ni bolo tambu na charismatic na Penteco pagila suko ena sematir kano dhoko chirwata na lewe ni lotu iburbura. Ena ucho chiningono. O burbura ena dhoko bata ena dhoko bata kando bata ena hukni dhaka ma. Au no numa ni sing taramay na wesele. Ini ko sa taramay. Na be masulaki na dhaka mana. Sara meke mai. Kila binakata miu ka indon ka. Ora sing rei bakan dua na ibolo tamu ni adaka na meke na loma ni balut. Basi ka baka rusanga wul kawal na dance na ibolo tamu. Siyang bakan dua ni dhaka na loma ni balut. Kembala ena taun daku ni bola tamu. Ena taun daku ni wansong kaon na ibola. Ena taun daku ni balilot. Ona siyang bakan dua ni rei ni adaka na meke kwa sa adaka tu ni kuwa. Me baka esa adaka tu na loma ni lotu ba Kristo. Yani kuwa au kata mukabi kim dona beokani. Ena baka lewuta kina baka bubuli lasu. Karena baka talai kina lewu ka ena ucho chini ngono. Tola ko mana tise peli. Jiko sona buni bola. Na itokani. Sangai baka madala tako chisu ndone tuku lewu. Veira. Asa wosu kokoya kakai veira. Sandau baka sangara na ibaka takila-kila. Na itamba tamatadha kaya alo baka tayo. Niku enta sa didibo tu na miracle crusade. Ya kau chisu. Oiran do didibo na dhaka mana kaya ni baka takila-kila. Goir na itamba tamatadha. Oir na tamatay alo baka tayo. Kau chisu ngo. No boss. Bato seta ni ngo na trump card na ucho chini ngono. Na baka dorchu na Penteco bagilasu. Dhaka mana. Me bete maki. Me baka dhala ira na leo iburu. Ya kau chisu oiran do baka sangara ngo. Goir na itamba tamatadha karaya alo baka tayo.
Era ilala karitoka ni nesheta. Okay. Pakatakila chinga tolu kay chinga ba. Arito ko, kento sa wili ko. Namatay nila nga na ibi, sa may ucho talinga ni non ni bitema kinataka bikenda o seta. Nakataka mo seta ni baby, siya nga nililay, siya nga niliw. Tutuwat sarang nakataka mo seta ni baby. Iya sakita ka na biba kinadalta ko kwa. Ngwa nataka mo seta na ucho ni monongo. Kwa waga tay ko chigumay na manu ko America. And he will perform a great wonder. Asa koto me Lomalagi kiburbur na buka waga na matanrat tamat. Asa temakir sa tikiburbur na bunda kata man sakita ko kwa na mate ni monma. Kapata ka bibi ko. Ibi o iko ona bakana kalo ona kila na kabi naka kena da. Siyang ni great wonder. Ya katala na patakilango shetani. Na wanga tay ko chigmo ya America. O ya America na perform a great wonder. Ni na daka chigo na pentiko ba ilasu. Na basi ka chigo na daka mana. Ya nakakita ko daka tigo me viva katalay me tebe temaki. Na bo sa baba lang iba kataki na temaki na tudisiv. Der ba katalay kede kina uir na lewe buru. Dusari dango. Pakatiwa siya tolu tiki na 5. Reda na kaya batango o setan be vivi asa kay wana leo na ngatan ro na siyangan din ni mate ni sakila na kalo na siyangan ro na kana kina na na matamun raw en ro na bakar na kalo ni ro na kila na kay binakin ka siyang beka ni great one taya viva kurumbitaki obinakata meuka o setan ni siyangan ni ofota kana kava kwa mantanga kay bichisu rain chibi buru-buru reda na iwuku nakakedi ko na numo ko pinakatamo may burbur ano silebi iko duba nga biyaw kapakarokoro ko biyaw 99% truth and 1% lie. Nakabi va kurumbuitaki leu adakaba beibi kaibi iko na pakana kalo lenga kina na kauta mata mbale kina na bunda yata makibi baletini osheta na silebi ra endo na kaibi va kurumbuitaki na great wonder rombale kina bu setani na metakaba na ucho chini ngoni ko nakaba tanga takaba be manibate ko na suleta loko na kai great na kai viva kurumbuitaki na great wonder mendaroni temaki kapakatala kede kinna na labor dona rita na yelalo setani siya bandu ni leilai se be sao na taka mana ni bakata kila na kai viva kurumbuitaki alenga kino hivi na ucho chini ngono go na kai viva kurumbuitaki go sena great wonder go erna may bakadalay karte maki kina na leukunga na bugni taka mana keni bakata keleke bakata kila chinga ono chinga ba nirto sa yalo ni tewor ko erto sa kita kana taka mana arto sa lako yani verna tuini beba no ke buru todo ne baka songo nirwata ke ne balu singen dina ne kaluko dona pentiko baka ilas dona revival baka ilas ve baka mbula tagi baka ilas saya itu tuni kila dona kau itali ni baka sarabat na trend ni ve lotu bobo kedanga ngona ngara start kina bang reform dona kana kena mbula lako na meke lako na shere lako na ndui bosa lako na daka mana ngona nga sabele steady kina boli lai may mate ni baka malu na daka mana may mate ni baka malu na ndui bosa ni ko andana torong ni ko sabi na ndui bosa ke anji na ndui bosa sa no dun mengay lebu takisa ini ko sa died out na ndui bosa sa may daudian kina daka mana miracle crusade sa buonji na miracle crusade ni lako may na pandemic na COVID-19 daka mana ya rawata nga iso COVID-19 ni singara ni imbasi kana daka mana ya may viva kang bulay Ken balay endo na viva kang bulbul tagbo ila sa meyado na nonda bon to sa nung redi ke bikin to na biyo kani o ya Amerika asarawata ko ngo mesulia ng bula ya Amerika san kay pandure na matakaw siya na singa tambu na singa sande meran ne bakarokoro tagikin na o Roma ne bosa kina matakaw ni manuman ka bakabun talaga non ramati ko irsa singa ni bakaroko kina matakaw ni manuman
O weekend to na bioka ni mataka ni kuwa. Na sing libu ni akabi ni kuwa. Tamiri tu wiki. Wira era paka tubule ina no tapaka mbauta. Ena huku ni singa tambo ida paka singa tambo. Matai ni singa siya nakabi doon siya. Kuwar siya ni bel loto na matai ni singa. Eka ni volta nir na paka mati. Balata ni singa rebaya paka roro. Kina matakaw ni Rom. Sa iko na singa tambo ni Rom. Na singa tambo ni Manuman. Na singa tambo ni Setan. Dona rede ko nangon sale baka na paka turiki na matakaw ni Rom. Siya na matakaw ni Manuman. Dona rede na claim ni Rom. Nadhaba na authority ni Rom. Ni baka takilikila ni nona kukua. The church has always had a strong sense of its own authority. Perhaps the boldest thing, the most revolutionary change the church ever did. The holy day, the Sabbath, was changed from Saturday to Sunday, the day of the Lord. Was chosen not from any directions noted in scriptures, but from the church sense of its own power. Aritongo, asarawatu ko misuli nambula kinamataka. Amerika, en vako kotaka, na kena vaka tambui na matay ni singa. Kapag abuna non ramate kwa singa ni be sokolo ya na matay ni singa. Sa rapaka roroko, beta nirsing be vaka roroko wana monuma, sa na mataka ni monuma. To na ritongo, kana great controversy 443. Na kena na ngunisala na vaka turiki na singa tambo, sa na vaka lauteki na singa tambo. Musot na singa sandi na matay ni singa. In order for the United States to form an image of the beast, the religious power must so control the civil government that the authority of the state will also be employed by the church to accomplish her own ends. The religious power must so control the civil government. How? Rawada babir na kuko ni lotu, merale control taka na baka tuluwa ni matinti. Redo mo dra kani pare takinga. Na kaya nasa ngayon yung may wali na pandemic na climate change. COP26 back na pulo November. Towards COP26, meeting brought together Christian leaders, including Archbishop Canterbury Justin Welby and Orthodox economic patriarch Bartholomew, as well as representatives of Islam, Judaism, Hinduism, and Sikhism, Buddhism, Confucianism, Taoism, and Zoroastrianism, and Jainism. Wal sa hulkawana pasyente ni world population representing may beir na be lulu ni loto. Rita nga nalinga ya, the world is come together. O de kadibu chiko na songo ni bato o Roma na lulu ni loto. To buli da chiko ene bolengo ni batake. Do talengo. 2 years after Pope Francis launched Ledua, the Vatican's plea to save the earth, people of all faiths are unified globally to beat climate change, caring for the planet. Kila binakata miuka na kabinishinga ni kuha. Dapat binaka na kaito na volatile waka shibi na rara malilay na yali profesay na great controversy. Ni kaina kir na zoko bata mawir na be lilu ni lotu. Na sulia na non baka tutu na kena walia na climate change. Kakento nga na lotin kabitu sa kila endo chiko na kaya na waliki na climate change kena pandemic sa lagmengo. Mero COVID na kalo, me roro tay na kalo ni Lomalagi. En non na batambuy na matay ni singa mera lotu kara sokalo kina na lewe bura todo. Yana kar na numawira ni na kota may na iwali ni climate change, na iwali ni drendre. The social issues and address taki ni kena pakatambuy na matay ni singa mera lotu ka sokalo kete kina na lewe bura. Yeseng ni ersanga ni Kalawa ni kaichiko ni volta ni yado ya ni sokalo na matay ni singa. Sa siyang ni pakarorotay kina kaluliw, pakarorotay kina o Setani. Pakarorotay kina natamata o Roma. Kena bilutay. Sunday is a Catholic institution. It claims to observance can be defended only on Catholic principle. From beginning to the end of Scripture, there is not a single passage that warrants the transfer of weekly public service worship from 7th day to the first day of the week. E na vosa na matakaw ni Rome, e na vosa na singa Sunday, na singa tambudala,
Ya, o ko erna singa be baro roko sia lotu na singa sande. Erna baka mate. Ndo sabaru te cuma ndo na baka mate. Kila o wa na kan me bulita cuma itu tunggu. Ena tingka dia wal sum kawa lo se wesele. Kito a baka songa ngoni sala. Kito me tamabua. Me samambula talaga. Roadblock. Sada kana sande lo ena 1988. Ya sangai peru mbasi kama ena ya mai me worldwide. Na kena sangai me na baka tamboy na singa sa. Kena posa na mata kau ena uti uti ni. Na uti uti ni ndre kanta na po the last testing truth ena baka tobule na lotun dina ena baka tobule na nonda yalon dina a witnesses ena buku ni nonda lotu ena matai ni singa sena kabitu ni singa. Wana uti uti ni ndre me kila uburu. Eda na lotu bua na ndoni be imbuli se kwa na kambuli. Wana bunu esa ndoni menda baka nuinda baka rabi na baka tambu indo bua na kalo. Menda kako ni wele taka, da kako ni baka mamanda taka. Dayalon dina, sangadri membasi kana non dayalon dina. And then bito chubi non da priority ni kuwa. Where is our priority? Na kainda musita, na kainda veluta. Ewe inangono ni kuwa. Gwen dona ka mena huling ko san don metarungi chuko na tawi ko musita chuko. Asya ka wela nga ni kuna cruise tunga. Kem dona lubia kulo mani. Sa ngauna imuri sarongo mepakando arongoda ni sana laku mai ko kwa na mede karisto. Sa ngai lewe punga na mede karisto endai. Sa kongo entre sa kila kina sa ngauna imuri. E multiply tegi ko setani. E mede karisto e baka multiply tegi ko talaga. Right. O dei nan daw lasu. O kwa sa kita ni sa karisto ko chisu. Sa iko na mede karisto. O kwa sa kita na tamana ke na luben. O kwa ando sa kita na lubena sa sentu na taman. Ko kwa sa baka tu sana lubena sa tuwa ko taman. O bina kata ka mo mbiten to na yelalo ni kuwa. Ni ko zakitaka na ndina ni singa tambu na ikabitu ni singa. Rongoda. Ni ko zakitaka na singa tambu na ikabitu ni singa. O sa zakitaki chisu na ndaw ni bembuli. O sa zakitaki chisu na nonda ibaka mbula na nonda mesaya. Dapsa na adabit. O sana ya do mo meda i karisto. O kwa ngai tusa na chisu. O kwa ngo rubeka ni kena taman. O kwa nga sa zakitaki karisto. O kwa ngo sa ya do me meda i karisto. O koe baka tusai karisto, sana ya do me wili buana kalo. I o koe sangati karisto, sana ya do me mede karisto. Ni ko thaki taka na ndina ni kabitu ni singa. Sa thaki taki chisu, na ndau ni bimbuli mbleta, na kabitu ni singa ay baka na numi ke chisu ni koe ambuli Lomalagi ke wuru. Ke ko thaki taka na ndina me mbleta ni kabitu ni singa, o sa thaki taki chisu mbleta na ibaka na numi ni non da tau sei mai na buto kina rarama mai na mati pakayalo kina mbula pakayalo o chisu na non da ibaka mbula lakini ibaka na numi na kabitu ni si kene mbala ni wata mbuna kabitu ni si ngosa nona na kalo kasya ni nona na meda ikaristo o jinti kina bikenda na kabini kuwa ma diu wasit timodi mate timodi wasewati kina indua isa tukuna bak madal na yalo tambu ni na hukita ni so mai na baka mbauta e na ngauna muri ni na rongo de so na yalo endo bi baka talai kei na non rai baka bubuli na tevo sa tu ruma tu na lutu baka kristoni ko na bi baka talai mana kei na non rai baka bubuli tevo kamandanga ni voltambu ke baka na siang ni baka lega taki na ngauna baleta na basi ga mai na kristo baka lasu na profita baka lasu ke na ngauna ni rarawa na bi baka rarawa taki kina na tevo ke na siang ni baka lega taki na ngauna siya nga ni dua enambur. Dasa may rede tiko na yalal ni kuwa. Sana ruangan na ito, ruangan na sana. Rede siya tani. Singi ko tatala may endo na nabimbasa ini ka. Sa chiko nga nakalaule, ko ebe siya tani counterfeit tak nakalundit. Sa chiko chisu siya tani ukutaki ko may mo chisu. Nga sa chiko nga na yalo tambo din. O siya tani ukutaki ko may me pakatala nga na yalo tambo. Tu sarili na kaya to setan ni ko. Kali wiki anda na lutu bakristo anda matambo ko tukin. O setan e ukutai ko me bakana kalo, e ukutai ko me bataki chisu, e ukutai ko me bakana yalo tam. Full stop. Yana
Yalo ni vira rabu ni bina kinto na takam chuike. Kanga takam na letolu bakalo erto kaunta fita kachigo na letolu na kalu bakailas. Isano kumaso na kabini sigani kuwa. Nito sana reda na activities ni kuwa na land beach kuwa na botolu. Kuwa na takam chugo na pentiko bakailas na ucho chinwonu kwa meran viva dalai kabite maki bekianta na leburu. Kachigo pola na maternidad son legwa sero erna rusa nga kuira ermbesi ni lomana na din. Eve kento ni kuwa dona bubona lewu bubabli naka ni rona singa na madha zakati kuna kena bulida na sebe school merani baka chi tombu taka na to bulida na bosa ni kano kento babli naka la kabini kuwa merani postal be kento na kalo lewu na tambu na uchi uchi viva roti kena viva saltaki en batakila na wase chinkawa tura ke mami tava ke kemune na kalo lewu ni Lomalagi na baka mundu en baka bini naka da wale una munisianga ni puni taka na idava ni lako ni mami mbula vaka lotu. O ni vaka reitaka na ngoni sala, ni vaka takila na medha e na tako somai. Ni vaka rota kima mina singa ni kua, kena vika e na mbasi kamai na ngona tau kila isa tuimata. Kema sa vakila ni sa vola kandina, na kaya adongo. Kema sa reida, sa mbiu vata sa doko vata mai, nandina ni nomuni vos, kema sa sara yala taka ngona kilo. Ia puke kima me kem ka kuni yawa mai ve kemun. Na vakarau ni aloi ki mami na vakarau ni mem vakambota. Me sa talabe daki turang endo na vakatangi ngende. Me rani so tawa na dre na vi vakatule na lako ni ucho chini ngono go. Me kem na ganga ni kem na lako do ruma. Ni kaya na buni bosa kuenga sa nguma tu me adobo ni vakatau tu. Ki kima me kema mitamata ganga. Me kem vakisule na kukua. Me kem vakisule na mbula. Oni varutaka na tamai kimai. Na wale na nomuni bosa rabi kimai na kabini kuwa. Wakasuka irna lubia muni. En nomuni loloma ke nomuni vakademu. Sa dhambara masu na vakadi binaka vike muni. Turanga chisu na ne mami vakambula. Amen. Amen. Nakataltala. Nakataltala. Aka. Nakani. Itiko sumusaka na itokani kinabuvale na kawiwinakan kuwa. O may musuni baka binakatali tiko vikenda na kawiwinakan kuwa. Nakasarvali. Abuno ni tikirin do na tikini. Menta may rongodar na po sa bulan na kalo. O baka binakatuki na tuwikenda kaya sarali ni matabubali. Anda siya matumay na kakabinakan kuwa. Na dundi banua, anda siya matumay kina. Siya matumay na biya sa ibiti. Kabaka kinabiya sa ibura-bura. Yata na baka binibinakan tuwikenda kaya sarali na kakabinakan kuwa. Nakasabaliw, kinasulit ko na nga una. Nanda may bulango din, itutubo baka Lomalagi. Kabaruta ka na nga niturango, Jisu Karisto, menduro magikenda. Tanakal pinakamukwa. Kung di man ito gusto makita na ito kani, na matubali. Tunugubasa ni Bible ni Binakabi, Kimni Kelasara. Sama sa ka na kinanong. Richo sumusaka na ito kanilo ni matawalo ni Baro sa kisama chumay na Facebook kay na YouTube na kayo nakadikuwa tartal to na ba binakaliw weekenda nanon sa chumay na kayo nakadikuwa mendamay pongola na posambula ni Kalawa ni tusok sa tartal Lepani na kayo nakadikuwa maraw nalomay kimami ni kimami may rongoda na posambula ni Kalawa. Ituba ni Kalawa kiwikenda kay Sara kakimami pa kabinabinakin na kiwikim niya na kabinakadikuwa. Pinasabalevo na nom ni chula-chunom ni ngauna kinamay bakandod tagitigo na posambula kiwikimami na kabinakadikuwa. Basta ni Tomas muni na linga ka kuwati ko linganganga na kinatutagitigo na loma ni Kalawa kiwikenda kay Sara
na lewi viti, lewi bura-bura da sama cuma na kabina kan kuwa. Me na sirauni kemni ka viva tondi takina no nimbula. Viva ka sinite, viva ka sirete tiko na buku pakayalo. Magi kemni. Manitu sumkina na italatale na kabina kan kuwa mila tondo na bosa ni babina binaka. Sa kana kinanilo. Wikenda na itokani anda sama cuma na kabina kan kuwa. Pia para numikenda ngai na ukuni singani mataka unisa suri taliti ko munisa matale mai. Ena bata ngoka ena kabini mataka. Ena mataka lele ni mataka na lima na kaloko kau suri dikenda taliti ko menda sema mai. Ena lima na kaloko na mataka ni mataka menda mai rongo da kina. Ena kena mai wasi chugo wikenda. Na nonda Sabbath school lesson. Na kena link sana juga nonda Facebook account mai uliza na bosa ni kalau na reda na tukina na nonda link ena matagali lai kada tibu tiga lima na kalau se kono na reda tiko na nonda polna ni wili bola maka singa koni mani tiko semukina na itokani lo di mata ubale na kavina kani kuwa o mendo chono go bosa ni ba bina ka tibe kenda ke sara na kavina kani kuwa sapa saka to kana kenya Naka